Bugungi kişinin tüp sebepçisi Gülzada Pasafiulina, ul halkımızın yaratkan jürşisi gına tugul. Ulali birinci Türkiye Tatar balalarının icad festivalinin ideya avtoru, uyuşturuşusu. Hem bugün bir de şu sahnede basıp duruşu yaş, salatli jürşilarımızga ul kubisine yol ko'rsatuvchisi hem yakın kişisi de. Gülzada apa bizning için kengashchi de, örnek de. Gülzada apa benim jırlarını beyleуші, zor jırşılarının birisi. Rahmet ana. Gülzada apa da her vakit energiya ham dert taşıp tura. Hem şul energiya şatkalarını bizge jellemişe her vakit tarata. Мен бала шағымнан Гүлзада апаның бірсінен-бірсі матур эшләпәләренә кызыга идем. Минем кечкенәдән хыялым ул Гүлзада апа белән бер сәхнәдә чыгыш ясау иде. Минемчә, бүгенге кичәдә ул бик мөмкин хәл. Һәм шуңа күрә без сәхнәгә халкыбызның яраткан җырчысын, үзен Гөлзада апаны чакырабыз. Gülzada Pasafiulina, Tatarstanның халық артисты, Кырым Республикасының ат казанган сәнгать эшлеклесе, Муса Җәлиев премиясе лауреаты Gülzada Pasafiulina. Gülzada апа, siz bizning uchun shuni xatli bayasiz, sona bitirgisiz. Bu bizden bulak. Gülzada apa, siz bizning uchun shundan da yordamchi kishi, eng yaqin kishimiz ham. Bugungi yubiley kechagizda biz chin ko'ngildan sizni qutlaymiz ham, eng ezgu tilaklarimiz, esenlik, sog'lik ham har vaqt birga bo'ling sizning bilan. Ham mana uzoq qina o'ylab turg'ach, narsa bulak eta olamiz ekan biz, Suyinbeka varislar deb o'ylay turg'ach, topdik. Ul da bo'lsa bizning eng ezgu tilaklarimiz. Ham foto rasmlarimiz, ular barisida shu zo'r do'stlik albomida to'plangan. Hamma kishilarida shu albomni qarab o'qirsiz. Rahmat etasiz Gülzada apa, bu sizga do'stlik albomi, Suyinbeka varislar albomi.